Jambo. Ringre Mohamed nitiere karakano ringre mar thieth mar Thika level 5 kirito timne bero. En wach malita ahinya nyakaramogi wadhi nyime kama jodak kama Chebe Nyiny e kar chung'od bura ma Bureti obago ng'anye wi wach mar loko yor reru mar SGR ma ok okawo pachgi. Giwacho ni pim mar yor reru no manotime higa mar 2022 nochan ni biro kale e boma ma Bomet, Bureti, Nyamira kochomo boma ma Kisumu koro loki kendo dhi kalo kumachielo. Jodak go seyo jaod bura makono Kibet Kongoi kod seneta ma Kericho Aaron Cheriot kuom koso rito singo manoketnegi. Gimero ni tend Kenya Kwanza mondo donjre wachno mar duoko ndach reru no kuma nopim mokwongo ka nyaka sani jomoko sedar mondo we thuolo ne gedo mar reru no. Gichano mar bago ng'anyo kendo tok dala dek pono ni sirikal ok bi winjo ywaggi. SGR ni kitu imeletwa miaka 2 imepita. Watu wamepoteza mali yao, watu wamepoteza makao, vijana wanahangaika. Inakuwaje mnaleta barabara hili na mnapeleka kwingine? Sisi pia wananchi tunahitaji haki yetu. Mmetupotezea amani. Wengine wanaishi kwenye rental sababu ile barabara imesemekana kuwa ni SGR. Ni SGR gani? So kwa hivyo tulikaribisha project na juzi president alilaunch na akasema kwamba kila kitu inafanyiwa. Watu wa area hii, kwa sababu mimi ni pastor wa area hii, wakatengeneza matitles, wakafanyiwa succession na wanangoja saa hii malipo kutoka Land Commission. So juzi tukasikia kwamba kuna mabadiliko na hatuwezi kubali. Hata mimi kwa kanisa tulikubali na tukasimamisha ujenzi wa kanisa. Kanisa letu ni ya ghorofa. Lakini hao wakasema simameni kuanzia 2024 mpaka leo hii. People want to divert the station from this area, SGR station, to their own end for their selfish consideration. We want to state it clearly that the land here given, 60 acres of land, that people were marked and people were replaced.